isomaranira ingoma ya Yesu, nifuza kuzaba mu bwami butangaje. Sinshidikanya Yesu agiye kuza, gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Isomaranira ingoma ya Yesu, nifuza kuzaba mu bwami butangaje. Sidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Haleluya, 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 gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Haleluya, 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 gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Somaranira ingoma ya Yesu, nifuza kuzaba mu bwami butangaje. Sidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Haleluya, 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 gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Haleluya, 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 gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Haleluya, 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 gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Shimwe mwami Yesu we, kumusaraba nakuye indirimbo, nagezeyo mpinduriga umwambaro, naronse umuzingo wanje, nawubonye amitwaro iragwa. Sikia kwaya pale. Kwaya chini. Hapo. Hata yeye.
bari kwaregistre basi umukoresha ahubwo kora Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kandi ugira kabiri ko tugeze muri uyu mwanya wo kuza guherekeza mwene data. Mwese turabashimiye abantu bangana batya, kuri turabashimiye kandi tubahaye kaze kuri iki gikorwa cy'indashikirwa mukoze, uhereye ku bakozi b'Imana n'umuryango n'abandi bose. Mwese tubahaye kaze cyane. Imana yacu yo mu ijuru ibahereze umugisha. Tugiye gusenga kumva ijambo ritoya kandi ko turabone ikirere n'amasaha baduhaye turayakoresha. Kumve pastor hano asenga Imana, usome ijambo rito. Mwami Imana yo mu ijuru wera, Imana umukuru w'abakuru ataburenga, izina ryawe rihambaye. Turagushimiye Mana kubw'uru rubanza kuguherekeza uyu mugororotsi umusavyi wawe. Duhagaze mwama ahantu bizi, none rero turasabye mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwawe mu mitima y'abantu bawe bababaye, uremesha abantu bawe mu ijambo ryawe Mana, kandi uhezagira umuntu wese ari ahantu yamazirikana ko ari wewe ijambo rya mbere n'irya nyuma byose bikagenda neza. Urakoze, turagushimiye Mana kubw'ubuntu bwawe ugirira abantu bawe, kandi no ku ijambo ryawe tugiye kwakira mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Reka dusabe pastor dusomera ijambo ritoya ry'uyu muhango w'uyu munsi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Twagomba dusome ijambo ry'Imana tubona hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice kabiri igice gatatu duhereye ku murongo hariya ku murongo wa 14. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati, kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ijamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzokomeretsa igitsinsiri. Kandi abarira uwo mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda. Uzokwa muvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe azoguhoranira inyota, nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati, ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nari nakubujije, ntuzukirye ko uzaniye ivu umuvumo. Uzokwama urya ibivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Ku 19 ariho umuntu akwiye kuyumvirako cyane. Kwirirwa urabira kuya niko kuzoguhesha ivyo kurya. Uzurinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Turabe amajambo y'Imana mu byahishuwe Yohana. Tugomba kugera nk'abanyarutsa kugira ngo turabe ko twocungura umwanya. Ukuzuka kw'abantu bose byahishuwe Yohana igice ca 20 ku murongo wa 10, dore ku murongo wa 11, umurongo w'indangamajambo. Ukuzuka kw'abantu bose no guca amateka y'iherezo. Mbona intebe niniya yera, mbona n'uyivyagiyeko isi bihunga mu nyonga havyo. Aho vyahora ntihabakiboneka. Mbona bapfuye n'abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe.
ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa, icyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiranye n'ibyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo, n'urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiranye n'umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu batererwa mu kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Yesu nashimwe. Turavyaja mu gitabo c'itanguriro c'ibanza twabanjije, murabona amajambo yabwiwe inzoka n'ayandi yabwiwe umudamu aja hanyuma hari n'ayandi Imana yabwiye umugabo ariwe Adamu bivuye ku cyaha. Twashatse kunyaruka, uzoshaka arazohera hejuru abandanya asubiremwo. Ibyo rero byatumwe nuko yaba inzoka, yaba uyu mugore Eva, yaba Adamu umugabo wiwe bakoze ibinyuranye n'ivy'Imana igomba, baracumura imbere y'Imana. Imana irababara, Imana irababara. Urashishikara uhereye ku murongo wa mbere uzurabe ibyo bakoze. Inzoka yakoze icyaha cyo guhenda abantu bayo, yigira umunyabwenge. Adamu nawe, Eva nawe umugore acakora icyaha cyo kuza kwamura ku giti bari barabujijwe, acarakirya ko ahenda n'umugabo wiwe, bose bararya. Bituma rero Imana ifata ingingo kubera ko bayirengeye amategeko, bayigararije, bakoze icyaha. Ifata amategeko akomeye, irafata amategeko ku nzoka, irafata amategeko kuri uyu mugore, irafata amategeko no ku mugabo wiwe. Mbere umugabo wiwe abwirwa amajambo akomeye ati kugeza uno munsi ko wakoze ikintu kingana gutyo ukumvira umugore wawe, mukumvira n'iyo nzoka, kugeza ubu ubaye ikivume, uzosubira mu ivu kuko ari ryo nari naragukuyemo. Urumva Adamu ntiyari yaremwe ngo azopfe, yari uwo kwiberaho anezerewe ibihe n'ibihe, ariko inyuma haza urupfu kubera igihano. Iyo rero igihano kije, iyo umuvumo uje ku mugabo n'abari mu nzu bose baba bavumwe, kuko batanguye abanyagihugu batanguye ari ikintu umugabo yakoze. Hanyuma rero umugabo bigashikako afatirwa ingingo ko abanyagihugu baza baramuhunga canke bamuvuma, n'umugore baramuvuma. Siko noneka abantu b'Imana, burya n'umuryango w'uwo mugabo muza mwibaza kuronka amahoro. Aho uciye bavuga bati wa muryango w'uyu mugabo niwo, umugabo arongoye umuryango niwe yakoze ibara, abantu bose baramwanga. Uzogira umuryango bakwegeje kuburuzi, umuryango wawe wose uzogira ingorane. Nico catumye rero muri iki gihe ikosa rya Adamu n'umugore wiwe nikosa ry'iyi nzoka, byose bitukwa umuryango wa bene Adamu. Iyo tuvuze umuryango wa bene Adamu natwe turimwo, kuko dukomoka ku bantu babiri, ni Adamu na Eva. Bamaze kuvumwa rero, uyu muvumo waciye ubandanya gushika no ku muryango wiwe wabo, aribo twebwe uyu munsi. Baca bagenega urupfu, batari urupfu ntigwari ruriho, ruba ruratanguye. Uno munsi rero nkuko muyibonye cyane mumaze imisi mubibona, murabona yuko urupfu rukibandanya n'uno munsi, kuko ari ijambo ry'Imana, n'isezerano ku mwana w'umuntu, ariko ryavuye ku kintu bita icaha. Icaha rero murakwiye kugitinya cyane. Icaha ni kibi bene data, nta munyabyaha azigera aronka amahirwe imbere y'Imana. Naho kwiruka ngo urarondera kuja mu ijuru, ntuzogerayo uri umunyabyaha. Icaha ni kibi cyane. Twamaze kubona mu byahishuriwe Yohana hariya mu gice ca 20, twahereye hariya ku murongo wa 11, turabona ingene Yohana afungiwe ku kizinga Ipatimo. Y'abantu bavyumva n'ibintu by'imigani, ariko naho haruguru ya Afrika yacu ya Afrika, hagati y'Uburayi nukuvuga mu karere ka Aziya, harya ku kiyaga bita Mediterane, nkuko mwama muvyumva, aho niho hari iryo zinga harya nyene muri Mediterane. Yohana afungirwayo. Burya rero Imana uzayibona mu bintu bikomeye.
ntuzayibona ukanura gutyo uri kuranezerezwa n'abantu ubona Imana ntishobora kuza. Izura ahantu ha wenyene, mbere kenshi na kenshi ugeze ahantu hatoroshe. Imana rero musangaho imwereka ibyo kuzuka kw'abantu bose, kw'abantu bose bazozuka, hazogera igihe abantu bose bakazuka. Twese urumva turapfa, ariko ikindi gihe tuzozuka, hanyuma twese dukoranizwa imbere y'Imana. Mwabonye ibitabo byazinguruwe baza kwisomera, kimwe kirazingururwa aricyo gitabo cy'ubugingo, haba n'ikindi gitabo cyazinguruwe kizosomwamwo amazina y'abantu b'abanyabyaha. Hari ibitabo bibiri rero biri imbere y'Imana, cyukoze cyose kirandikwa. Uwundi munsi kizozingurwa, umuntu wese acirwa imanza ikwiranye n'ibyo yakoze. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nico gituma k'uyu munsi wa none twibuka turiko turahekeza umwene data Nyamutungo Mariamu. Uyu Nyamutungo Mariamu ntapfuye rwose, ahubwo arasinziriye, agiye ahantu aruhukiye kuko yakoreye Imana. Hanyuma rero ikindi gihe hazobukuzuka kw'abantu bose, nawe azoba arimwo. Yesu nashimwe. Ndaremesheje umuryango ufise umubaro w'umwene data bihangane, wundi munsi bazomubona niyo nabo bakora ivy'Imana igomba. Uyu Mariamu rero arasinziriye, kuri uyu munsi mwabonye ngaha azozukana n'abandi bose, hanyuma umwe wese acirwa urubanza rw'ibyo yakoze. Wirinde gukora ibyaha kuko abanyabyaha bazocirwa rubi, ngo bazoca baterwa mu kiyaga caka umuriro n'iki n'amazuku, arico rufu rwa kabiri. Uru ruroroshe bene data, ariko hari rwa kabiri uzopfa ucucokeramwo, aho uzocokera mu muriro utazima ntuzosubira kuvayo. Nuko n'aya majambo y'Imana byari bikwiye ko umuntu atinya icaha, utinya icaha cyane, wame wihana icaha kigushikiye wihane kwe, uce bugufi ahandi ho inyuma. Ibintu bikomeye ariko n'umunezero ku bantu b'Imana. N'aya majambo abayumvise mwese Imana nibaheza. Tugira dusenge Imana rero. Mana nyene amahoro, Mana ugira neza, turagushimiye ukugira neza kwawe Mwami. Ukugira neza kwawe niko gutumye ishengero ryose rikoranye, kugira umwene data tumutera agateka. Turafise ivyizigiro naho benshi bafise umutima ngo arapfuye, ariko twose tuzi yuko aruhutse, uyundi munsi tuzomubona. None rero numwakire, umugirire neza, umunezereze imibabaro yose agire ngaha mw'isi, umufashe muri byose Mwami, umutunganye. Uwundi munsi se tubonane yaka kubwiza bwawe, natwe dusa nawe kandi dusa nawe. Uzoba ukoze Mana, urakoze kuvyumvije kandi wamaze kumwakira, turavyizeye ni kubwawe Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Twumvishije ijambo ry'Imana ryihumure, nta bindi dusubiramo cyane. Turasaba yuko ndagira ngo banure umurambo, cyavuze se ntabwo tugogira ijambo uvugira kahaga, ariko twebwe turarangije. Manure umurambo bazana imigozi Same kadogo pa makamba. Itawe sasa. Muimbe Tunaongeza kwanza Ika
buri munsi abashira imbaho mwirambikeho mubona gushyiraho imigozi mukuraho utubaho ntabwo turadutinda abantu uko barasakuza gusa ntabwo twatinze asigaye bazana amawuwa dushiremo Iya ni sebenarnya sangkar itu kurisi ya. Yesu ashimwe cyane. Reka abakozi b'Imana ndaze bashiremo amawuwa baseze dusezera bwa nyuma. Reka dutangirire kuri wa muzeyi wacu nanone. Ifungukira kuri ari we F4. abapastori baze abantu bose nibegere birebire turi kumwe na famiye nyine yacu nyine ikomoka kwa sogokuru, ariko kubera n'impamvu nyine z'imyanya ihari ndamuvuga buke nimara n'iyicarire. Madamu dushakanye iyo myaka bababwiye namushatse tubwira kumwe na muzehe na mukecuru, mbere urugo rwa sogokuru rwose ko rwanganaga na ba data wacu twabanaga mu muhana n'inshuti n'abavandimwe. Mushaka nibera ahantu tubana nawe nta kibazo na kimwe tugirana. Bukeye bwa Imana duheza abana, n'ico gihe data yaragihari, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Abo n'abavyaye data gihari ubuce mu 2001. Namwe ico gihe murakiza ukuntu ibintu byari bimeze iri hakurya. Data n'abadukamwo aragenda, dukomezanya n'umudamu na mama turera babana nsigiye, turabarera pe nkajya nkiyangarira ahantu gutya, naja gwaruka ngasanga abana banje uko nabasize niko bameze, bari kumwe na mukecuru n'umudamu wanje. Turabana gutyo nabamuze wonkile wa iswanya mahombi baraza barahadusanga, turabana gutyo twese dukomezanya gutya, ubuzima bukomeje. Ngwaje ku 2007 nico gihe twahunze turaza nino ngo tugere hano, n'ubundi bwa buzima ntibwahungabana. Mukecuru mudamu kuva tugituye hakurya yagomba kwirukanka nyine, ico gihe namushatse naramugaye ukuboko nta kintu kishikorera, ariko rero agomba kwirukanka areba ko abana biwe bohaba, nanje mugabare nanje nandeba. Ariko nje cyane sinabaga naho ngaho, nibera agomba kwiyerera nyine. Ariko nagaruka ngasanga abana barakomeye, ngasanga mukecuru arakomeye, n'abarumuna banje bakira aho ngaho. Turuha tugera hano, ngo tugere hano umudamu akomeza kakazi kiwe ko kwirwa kugira gutya hano mwagasa mumubona uko yari ameze. Rero ngo buki Imana ashaka duheza abandi turababona kugeza n'ubu ngubu. Habaye ejo bundi umudamu yamatangira kurwara, ararwara agira gutya, none uko yari ameze
atangira kugenda apunguka ngo buca arambwira ati yebe ko numva nararwaye nsigaye ngenda nkumva nzana umuntu utakimeze uko narindi toya ndambwira ati komera nta kuzaba ngo cyo gupimisha hariya kwa muganga basanga harwaye indwara bababwiye ya mbere iyo nyine mwagaza mu ukuntu yari amaze gushira ariko agomba akagira gutya kubera abana kugira ngo arebe kwa abana biwe bobaho nyine. Muri iki cyumweru gishize ararwara arambwira ati none narwaye numva mu nda haye handya yewe nanjye ndambwira ati none ibyoga ni ibindi bindi ubwira kino gisukari ufite usoye kandi no kurwana mu nda tahubwo no gupfa wanapfuye nuko tugize gutya tugumanye naho mu nzu ngo aje kuba mu ijoro ryo kuwa kane ibintu birahinduka akomeza kuribwa cyane araribwa ngo tumujane yari ku bitaro nta kintu batumariye bita tumujane imuyinga ngo ashike basanga nyine afite ikibazo mu nda nuko dogiteri ati cyo kibazo sinobishobora ahubwo ni mujikaruzi nango ubuzima bwahanga kunta abantu baburimwo murabona busa n'ubugoye dushakisha amafaranga umwana aramujana ngo amugeze ikaruzi ngo amugezeyo bisa n'iminaniranye biba ngombwa ko amanuka ngo aje Bujumbura ari aje kuvurirwa naho gico gihega ntawe uzugarura umunsi w'umuntu ngo aje kuba nkomba sambiri za nijoro abari bavuye ikaruzi tubona baraje baratubwiye ngo umudamu wawe rurarangiye nuko niko umudamu agiye kabisa. Nonega shimiye kwa data bukwe bumvise twakubisa amaboko muziko afure no azava ngo tashurika amaboko ikiko bumvise dukubisa amaboko muziko kwa data bukwe twari turi kumwe hangaha muzeshinga na ruvugiro mbese abayashunga batubaye hafi baraza turemesha turakomera. Ikanisa yasengeragamo mwarimu yahisaza n'abakozi b'Imana ngo bashike basangira kudusengera mbwira abana ati nimwihangane ntabwo ari two twenyine iyo aje kuba ari two twenyine aho no twagiraga ikibazo kiremereye tariko imfubyi ni nyinshi muri ibi imfubyi ni nyinshi data yapfuye icyo gihe abo yansigiye Nyanziza arabizi habe n'abakecuru barabizi yasize ari abana b'impinja ariko cyo gembwira mukecuru atukomere bazabaho kabisa hamwe n'Imana bazabaho. Nonega kwa data bukwe ndabashimiye Imana ibampera umugisha shimiye ikanisa gazasengeramo Imana ibaho umugisha shimiye abagorora bose bari kuri uyu muhana bose Imana ntacyo mfite no baheza iyo nja kugira icyo mbaheza twasokaga hano nkamambwira ngo nimuze muje kwicara hariya nkambwira ati suzumwe iki nuko ariko ntacyo mfite Yesu abampera umugisha. Shimiye mutualite yacu y'abamambure baraha President ndagushimiye kamati yawe ndayishimiye Imana kumpera umugisha. Shimiye abakongomani bose batuye muri uyu muhana wacu bagize icyo bakora ku muryango waje abazanye amazi abazanye inkwi ibyo byose cyo kutwicara ati humura ntacyo muzaba Yesu arahari bose ndabashimiye. Ikindi shimiye abana kuva umunsi bumva kino kibazo twagize abana b'abakongomani bo muri uyu muhana hari iwacu bahazanye intebe z'abandi bahazana ibintu byo gushiramo amazi abana b'abakongomani bama bitanga bamava ngo tuzarara hangaha kuzageza ikiro kirangiye abo bana ho bari ndabashimiye cyane bo mu ijuru abampera umugisha. None gasigaye mbwiye umuryango wanje dusigaranye mbese umuryango wo mwamadondi umuryango wacu wo mwarusheba umuryango wacu w'abagorora duturanye hangaha ndababwiye ngo mugende mwihangane ntacyo muzaba tuzabaho kimwe n'abandi muzambara kimwe n'abandi asigaye mudamu. Ikindi naribagiwe shimiye abamanyana kanje nyina bayivone kuva umunsi yumvise bino byabaye yamazana uruhinja ahantu yagazarara naje simpasi ndetse bwarakeye umugabo wiwe waraza ararana ijoro rimwe ngo buce asubirayo nyine kubera ikibazo nyine bari basize abana bonyine. Mudamu ndagushimiye n'umugabo wawe Imana iguhumbuye
n'ibyo mwakoze Imana ibaho mbusho mwabikuye. Shimiye abanyabwagiriza, shimiye Manyanaje Bwagiriza n'umugabo we, mbese famiye yabo famiye yiwe yose, ndagushimiye mwakinze amazu kubera jewe mwumvise ikibazo twagize, namwe ndabashimiye. Hasigaye umudamu Imana imwakire kandi imuheze uruko ridashira. Amen. Katwumva umuhungu Biruta. Yesu ashimwe. Reka natwe tuvuge kuri mukecuru. Kamvuye kuri mama amagambo make. Mama yari inshuti yanje. Mama yari inshuti yanje, sinzi ko nabivuga. Mama yatureze mu buzima bugoye hano mu nkambi, atwitaho, turakura tuba abagabo. Akaza dushakira ibyo turya, muri make nova nkaho ari we wari utureze. Mama yatubereye umubyeyi mwiza, aturana urukundo, aradukunda twese mu rugo, n'abana twese tuvukana. Mama yari umujyanama wanje. Mama nije namutwaye ku bitaro hari mu ijoro ryo kuwa 4, navuye hano saa 10 inji Muyinga. Maze gushika baramwita baramuvura, kaza mbona mama nkaho yakize. Naho twatuvugana bose nanambura mukecuru yakize nta kibazo, nibuca turataha. Ariko tutazi ibyo Imana yayitegura. Umuganga aramuvura uko ashoboye kose, biramunanira nawe aravangoye kuduha transfer tuje Ikarusi. Dushyize Ikarusi nawe baramuvura, nawe birananirana. Shimiye Imana yuko mama yacikanye turi kumwe nawe. Yaza gucikana ndahari barababaye cyane. Ndabishimira Imana. Ikaruzi mama ntitwavuganye menshi, ariko ndashimira Imana yuko mama irangije turi kumwe kandi narakomeye. Kuko kiza amuganga yarantumye amata ngo muzanire ngo amugaburire. Kigenda kigaruka umutima urandya cyane, bitangaruka mbaza mama mudogo ngo se niki kibaye, tiyansubiza. Ndangije ngarutse nsanga kibara mupompa nyene byo bamushitura. Tiyatinze cyaciye amasegonda 3 mama kitashikana. Sinarize. Naravuze Imana kubera ko bibonye ngo bambaga nadusige. Ndabanda tekereza ndicara. Mara igice cy'iminota hafi 30 ntararira. Ndabaye ko urupfu rubonye ngo rutware mama. Ku mama niwe warutureze. Ariko mu nyuma nza kwigarura ndavuga ntakundi. Ko niko Imana yabibonye, reka aruhuke kuko yarababaye, yaramaze iminsi agwaye, nubwo hakubite mu kibazo kindi cyo kugwara mu nda, akarebwa cyane agahumeka nabi. Ndavuga ngo reka Imana imujana aruhuke. Izo ndabishimira Imana. Mama nkabashimiye yuko yarangije yaradushingiye. Habaje mushiki wanje aramushingira, naye ndakurikira aranshingira, na mushiki wanje kurikira. Izo ndabishimira Imana cyane kuko yarangije abonye abana bacu. Icyari kumbabaza cyane nuko yari kugenda atabonye abana bacu, ariko kuba yararangije abonye abuzukuru, umuhungu wanje
n'umuhungu wa Nyanono yabakunda cyane. Abamushiki wanje unkurikira ntibakunda kuba hano bari babibwagiriza, ariko mama hagera igihe akavuga se ko abana banje kibara ryiki, agahamagara ikunda akamubaza se mufite ibiryo, kunda akavuga turabifite, akavuga reka nkoreze ifaranga ugurira abana amata. Twese akatwitaho kandi naje ndi mu wanje, naraje akamubwira ko mba numva keneye kurya inyama kandi jewe nta faranga mfite kandi ndi mu wanje, akambwira ngo genda turaza kubivugana. Naba nicaye nkabona abana baraje ngo kuye mama ngo ashapiga, kandi muzukuri nabivuga ko cyo nzi ko nawe nta faranga afite, ariko kubwo urukundo mama yadukundaga akatwitaho twese ko tungana mu nzu, akundira umugore, akundira umwana, akundira n'umuryango navutse nko kwa data bukwe. Izo nazo ndabishimira Imana. Reka tureke kurondogora, tugize tuvuge mukecuru twatangira ubu nyine bugaca bugasura bukira. Reka nanje shimira umuryango w'abasokuru, shimira sokuru cyane na Muyomba bazanye uvuye mu Rutana, abamuyomba bandi bavuye i Bujumbura na kaka ndamushimiye. Shimira umuryango wa Muyomba cyane kugeza kubona ngeze hano mpagarazi gutya nibo mbikesha, kuko nibo bandeze. Kaka yandeze nkiri muto, ariko agishaka bambwiye amakuru arandera, ndakura nagize kuzemenya ubwenge imba kwa sokuru. Ngeze nta mu nkambi sinahabaye, mpita nsubirayo, shike baranyigisha mbana nabo barankuza. Kugeza ejo bundi bibaye turagaruka basiga Bujumbura, naje mpita nzamuka no ruguru. Sokuru ndabashimiye cyane, mwambere ababyeyi biza, aho mama na papa tari bari mwanyitayeho, ndabashimiye ngo Imana namwijuru bampera umugisha. Abashimiye umuryango wa data bukwe, bakomeje kuvugana cyane kuva ibingibi bibaye. Naje nsanga amabukwe hano na data bukwe namusanze hano n'abandi bavukana, ndabashimiye ngo Imana ibahe umugisha, ndabashimiye cyane. Shimiye na nyirabukwe wankunda nabo twatuvugana, shimiye n'umugabo wiwe bose umuryango wabo avukamo yashatswemo, ndabashimiye cyane kuba baraje kudufata mu mugongo, bageze neza cyane. Shimiye abatura Gasogwe bose, abanyamurenge batuye kuri uno musozi, ndabashimiye. Nasanze bakomeje abana kuko sinari mpari, sanga abana bahumuritse, sanga abana barakomeye, bakaza bahava mu ijoro basize babo mu nzu, ariko kubera twebwe. Ndabashimiye mwese mu by'ukuri, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nkaba nshimira umuryango w'abagorora utuye hano muri rusange bose, muzehe yabashimira ariko nasi nari kubashimira. Ndabashimiye mwese, mwakoze ibintu bikomeye cyane kandi abizi ko muzokora n'ibindi atari twe twenyine. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shimiye n'itorero mukecuru yasengeramwo, abakozi biwe nababonye, nango ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Reka ndeke kurondogora, acavuga benshi. Shimiye n'inshuti zanje, inshuti zanje zavuye i Bujumbura, ndazishimiye, baje kumfata mu mugongo kandi basaze nkomeye. Shimiye n'inshuti zanje ziba muri Amerika, naho ndabizi ibyo kibara bikurikirana, nango ndabashimiye cyane. Ndatinze, reka nshimire umuryango wacu wa bugufi. Shimiye umuryango mwasokuruza mwarusheba, n'abantu beza cyane kandi n'abantu b'abagabo batwitayeho, baratuvugishije. Ibi byose mwamubona nibo babikoze, ndabashimiye aho bari hose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Guhera kuri sokuru niwe umwe dusigaranye, abapa mukuwa n'aba mudogo bose batoya barumuna biwe, abahungu be bose n'aba mushenge, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dusoza mukecuru tumwifurije umuzuko w'abera.
katwumve mukazana we. Yego. Noneho sinkunze kuvuga mumbabarire. Nani bagwa abantu bo muri serire. Cyo kintu ngitekereje ahangaha kandi kugira ngo ureke kuvuga abantu mubanye none ga shimiye abantu bo muri serire. Serire byumvishe bino bibaye batwitaho. Hasigaye kandi baduha amazu, baduha amasahani mugabo kiturana bitarura ngo tumenyega nimba hari ibibuze ariko cyonze nihagira nibibura ntibazatubwira ngo tubishure. Cyo cyonze bogikora. Na abantu beza tubanya hasigaye Imana yo mu ijuru bampera umugishura koze. Naje ndarimbagiye mubabarire. Shimiye itorero nsenga mwogeraso dezame ari ringi duhagarazemo. Nasanze abapasiteri baje na barevera baje kudufata mu mugongo kandi bakabadije n'itorero mwarakoze cyane kandi Imana yamwishyura baho umugisha. Yesu ashimwe. Shimye Imana ko mpagaze ku munsi mukuru wa mukecuru. Imana nishimye. Kinshongeho nshimiye abatura gasoga bose, sinovuga umukuru cyangwa umutoya, abantu bose b'igasoga Imana baheze umugisha. Shimiye abatura Musasa, nababonye ku bwinshi, Imana bampera umugisha. Shimiye abavuye bwagiriza bose, sinovuga ku mukuru cyangwa umutoya, aho mwese mvuye Imana bampera umugisha. Shimiye avuye Nyenkanda bose, Imana bampera umugisha. Shimiye avuye Nyenkanda, Imana bampera umugisha. Shimiye avuye mu Rutana, yeme nikure ako bataye amatike yabo baza ku munsi mukuru wa mukecuru, Imana bampera umugisha. Ntago tuvuga amagambo menshi kuri mukecuru. Mukecuru yadukundaga. Mukecuru yari umubyeyi mwiza, yakambona ikosa akampamagara k'umwana akambwira ngo mwana wanje iri ni ikosa uzitware gutya kuko hano ni ahantu habi cyangwa heza ariko uzitware neza. Mukecuru twabanye neza, yeme mukecuru yaradusezeye, umuntu aje gupfa ntaza biyobegwa. Mukecuru aratwicaje mu nzu aradusezera akatubwira ngo ejo n'ejo bundi zopfa. Mukecuru umunsi umwe aricara aradusezera aradusengera nk'abana biwe, aratubwira ngo muzihangane mukundane. Yeme sinobabwira. Habe kuwa kane mukecuru aragwara, tumujana ku bitaro, bamwitayeho ko bashoboye hano baramuvura. Habe mu ijoro ryo kuwa kane mukecuru aragwara cyane, gutangira saa 6 twari twicaye kugeza saa 10. Shimiye abagore bari mu ihudumano kuri gerezo kubera ko twarabahamagaye turabwira ko mukecuru aremze, kubera ko shanga niho yarari. Araza bose baraza baradufasha, tumujana kwa muganga dushike ntibagira icyo badufasha, batubwira ngo turindire abaganga ba mu gitondo barundi bazi. Turagira mukecuru ameze nabi, reka tumujane ku bitaro Muyinga. Habe saa 10 baramutwara, ashika aravugwa, nyageze nko mu masaha 4 asanga avuye nka dogiteri titugira ikibazo. Yeme sinovuga byinshi kuri mukecuru kandi umwanya ni mutoya namwe ke murayibona. Shimiye Mamudogo. Mamudogo ndagushimiye, wewe wihanganye no minsi yose ukagwaza mukecuru, Imana ikumpera umugisha. Ku bwacu ntaco twugweza, size Imana yo mu ijuru gusa izoguhemba. Shima umuryango wo kwa sokuru aho bose bari, bamuyomba bakaka bose Imana bampera umugisha, baje kudufata mu mugongo n'abandi bose aho baherereye batabonye uburyo bwo kuza, Imana baheze umugisha. Shima umuryango wo kwa sokuru aho dukomoka, yeme bakoze ibintu byinshikirwa uko bari bashoboye kose baragutanze. Ndabashimiye bose, bamuzehe bakaka bashanga bose,
Imana bampera umugisha aho baherereye. Shimiye abadiaspora bose bavuye hano. Sinobavuga ku mazina, hari bamwe nzi n'abandi ntazi. Bakoze ikintu cy'indashikirwa. Baratuvugishije, baradusuye. Yeme Imana bampera umugisha. Shimiye inshuti z'umugabo zagiye. Imana ibaheze umugisha. Shimiye inshuti za mukecuru bagiye. Imana bampera umugisha. Shimiye inshuti z'abana bacu. Imana bampera umugisha. Yeme bademaye mwihangane. Ndahari icyo mukecuru akabakorera nzakibakorera. Ndi umubyeyi. Ejo asigaye mu bana. Tuzobana mu bibi no mu byiza. Ntaco muzabura. Kubera ko mukecuru icyo yakabakorera cyose nzakibakorera. Mwihangane bademaye. Bashemeki bose. Abana batoya. Mwihangane. Ndahari. Tuzobana. Ntaco muzambura. Nifurije mukecuru umusuko wabera. Yesu ashimwe. Reka tuvuge mama. Tuvuge mama mwanya mutoya. Dushimira Imana ko twabaye ku munsi mukuru wa mama. Imana nishimye. Kandi cyongeyeho yasi ifite menshi yo kuvuga kuri mama. Mama ari inshuti yanje. Yari inshuti yanje sinzi ngene nyo bivuga. Ako Imana yo mu ijuru nibizi. Twe twageze hano Gasoge tukiri abana. Mama araturera. Aradukuza ngeraho nyine aturezeho mu bugo byo nyine bugoye, ariko mama arihangana araturera aradukuza. Ngeraho gushakwa ndashaka kandi sindashatse ntabwiye mama. Yaramubwiye ndamubwira ati Imana ndashatse. Mama arambwira ati nta kibazo n'ukuri ko Imana agenda. N'ukuri mama yari mukunda sinobasha kumuvuga ngo mumare. N'ubunyuranye ari bwagiriza. Yakazangira gucya kabona mama arampamagaye. Ngo ati nkwana wa. Tingize ifaranga. Urebe icyo ukora nawe ugurira abana. Kambwira ati nuko sandi Imana iguheze umugisha. Ariko abejo bundi batubwira ko mama yagwaye. Migera higiye mpambe bivuga ati reka nzoganije kureba mama. Yagera ngati nzogenda. Habe na kane baratubwira nyine ko mama yagwaye. Kuvige bambwire ko mama yagwaye. Sinari ahubwo ni mama nyari nyaragwaye nanje. Nuko ngana ndango ni mama nyagwaye. Batubwira nyine ko mama yagwaye. Batubwiye ko bamujanye ku bitaro. Baramujana ku bitaro zari iwacu. Ndango sinyari kumva kuri telefone buri kanya mpamba bazingene bameze. Bamujana kuzi iwacu umugoroba muri umunanje arambwira ngo batashe ngo bari muhira ngo ariko ngo mama ngo yorohewe. Ndakomera. Habe ku mugoroba bari ngo mu masaha 10. Batubwira kandi ngo mama bamujanye imuyinga yagumye kugwara. Ndavuga ati nimwihangane mukomere mama azokira. Ndabara babe nyine ejo bundi kandi hari niyinga. Tugiye kwikanisa. Tana marezo yanaharaye. Tuje kwikanisa cyane mugoroba. Tugiye kwikanisa ngo atewe ntiza kuri telefone. Mbaze ingene mama ameze. Mbaza Mahamudo, utase Mahamudo mama ameze gute? Ngo kivinga mama ngo atara yapfuye ari no joro ngo ntagipfuye. Ariko nsheke nyanyamu nyibwira ko kera ko mama gusa yarangije. Nambwira ati ngampeze ifoto murebe, ampeze ifoto. Yapfuye gusa kureba ifoto. Nambwira ati nta mama ugi hari mama yapfuye. Agumonyera Mahamudo ko kunyihanganisha nyine na musaza wanje ngo wihangane ngo mama ngo arakira.
ndabyakira uko nguko nyine ninjira mu ikanisa ndinjira aho umugoroba ndataha tuje imuhira namashiko nyine dushaka umuntu dushakira ikibari tuza tumutange akiri Karuzi je n'umugabo turemba twomugeraho ubwo nyine yari ntaricara kiri hanze mbona nyine uwo muntu nyine twadushaka ngo dushakira ikibari aratambutse ndirukanse nja kumubwira arambwira ati wewe tingene bimeze tiwewe genda ejo mu gitondo uzozanira ikarita yawe niyo mugabo nje kubasabira ikibari ubwo nyine ndatashye sawa reka ntahe nje kwiteguraga ejo mu gitondo tuzoze ubwo nyine yari ntaranatankiri no kwibarabara mamudogo arantelefone ngire ngo mufate arakupa naje ndamutelefone apfa kumbwira samubwira ngo nyoko yagiye naho ngaho naherukiye ndanga ubwenge namangiye hato ndataha nimuhira nshimiye mamudogo witaye kuri mama amujanye ku bitaro akamugwaza hamwe na musaza wanje ndabashimiye Imana ibaheze umugisha shimiye n'abaturanyi banje biriya mugagiriza abaturanyi banje baranyegereye ubige nyine byose byabaye baranyegera barambwira ati humura si wewe wenyine ati nabandi bose uko hose bo n'imfuzi zihari ndakomera turazi shimiye na mukecuru twazanye na mamudogo twazanye na pamudogo twazanye ndabashimiye Imana ibaheze umugisha shimiye n'umugabo na Imana imuheze umugisha mama sinovuga ngo mumare dushimiye n'umuryango wo kwa sokuru Imana ibaheze umugisha na bamuyomba mwese abo bose bari na pamudogo bose abo bari Imana ibaheze umugisha kuri ivyo mama tumwifurije umuzuko w'abera Yesu ashimwe biragoye kuvuga Yesu ashimwe muri iki gihe turimo je nta magambo menshi vuga kubera ko menshi bayavuze cyambere nshimiye abantu duturanye kuri no musozi wa Gasogwe ndabashimiye cyane shimiye abakongomani bose shimiye imitwaro itacu y'abanyamurenge shimiye n'umuryango wanje nashatswemo ndawushimiye cyane shimiye muke banje bavuye Nkanda waje kudufata ku mugongo shimiye kwa sokuru bose ndabashimiye shimiye n'abantu bavuye Musasa baje kutwihanganisha ndabashimiye cyane mama ngiye kumuvuga umwanya utari mutoya kubera amagambo menshi bayavuze ijambo ryankomeje rya mbere nshimiye ko mama ansezeye mama akaza ansezera buri munsi mama yaransezeye kandi nicyo cyankomeje cyane kuba meze uku nuko mama ansezeye mama akaza ava ku isoko akansaba imbabazi mama yajagiye akansaba imbabazi nicyo cyankomeje cyane mama afashwe na Kane turi kumwe arampamagara ati mwana wanje ndumva ntameze neza ndamubwira mati tuje ku bitaro abanza aranga arambwira ati nyano tumureke kwicagura ifaranga ngizanyu nabi tuwenda zizosigara zibafasha igihe ntakiriho ndamubwira ati sema kubera ukuzumera uko uzukunda kuvuga ibintu byo gupfa erega natwe uzuguma utubabaza mama arambwira ati nyano tujende mu kubona ntakiriho tuzorere barumuna bawe neza timuzakundane urukundo nabakunze uko nabareze muzakomeze mubeho neza mama ndamushimiye nubwo atahari ariko karatwumva hari mama nije bamujanye ku bitaro hano ku bitaro byacu shike bamutera serumu aroroherwa aravuga ngo aratasha arambwira ati nyano tije sintaha tindaje ku isoko ndambwira ati sema tuwugwaye uje ku isoko arambwira ati reka nje ku isoko wenda oba ari umunsi wanje wa nyuma wo kwicara mu isoko ndamubwira ati nta kibazo araza arambwira ati genda untekere nge tingi byo kujya byawe bya nyuma kubera ko nambona ntakiriho ndamubwira ati manje nuguma kumbwira uko ntabyo nkora ariko ndazaho ndateka mama arashitse arariye nyine musaza wanje yaraje asanga yaryamye bamare kuryama mama arampamagara ati nyano tingwino twireganeho tingusengere n'umugisha uzosigara ufata barumuna bawe neza mama dusabana imbabazi akari kari ku mutima kose turakavuga ariko mama shimye ko mama yapfuye yansezeye
nicyo cyankomeje kuba ameze gutya. Icyari kuntera agahinda nuko mama yari gufata ansezeye nkazopfana umubabaro, ariko mama yaransezeye. Shimiye kanisa mama azasengera ngo batugezeho wa munsi, ndabishimiye. Shimiye abantu duturanye mu iserire yeme kugira abaturanyi beza bazakurutira abo muvukana. Abaturanyi bacu ni beza cyane, baradukunda. Asigaye mama nta byinshi novuga, notangira gutya bukira, ariko icyambabaje cyane nuko nagiye kumureba umunsi ninga nsanga bamujanye, ariko nta kundi. Ijambo ry'Imana riravuga nti tukaza tubabara nk'abadafite ibyiringiro. Nitwizera mama tuzamusanga mu ijuru. Mama turize neza, mama aradukunze. Mu buzima bwo mu nkambi bugoye twarakuze. Nikindi cyanejeje cyane nuko mama apfuye narabyaye, yarankundira umwana, yaramukunda cyane. Nyihanganisha umugabo wanje Antari nubwo bitakunze kwaza, ibihe byagoranye, ariko ndamwihanganisha. Asigaye mama mwifurije umuzuko wabera, tuzamugumana mu mutima wacu, tuzamukunda ibihe byose. Murakoze.